Mitulun to rumiamiar, 祈祷每一天。Rumakat i nipatlian no gawas a lalan， 前行在主所光照的道路上。Sarikaga mapulong， 平安。Malatsai kita a milayap to suar no gawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。以以赛亚saka siwa at sifang saka tusa at tusir suar sa uya maroay i tumanay a finaulan i pakaaraw to tatamanay a likat uya maroay i dilung a tamtamlaw i mapaatlil to jangra anini saan。 以赛亚书第9章第2节说，生活在黑暗中的人已经看见大光，以往住在死荫之地的人，现在有光照耀他们。Sarikakaaw yo ira ko tuaman no faluzua ita i jiraraw kita matulad ko faluzua ita malasawa ko pafaluzuan ita nikaurira yo mitier kita tu kawas i mapatli ningra ko rarakatan ita alalan itini ihkar a mala tangatlay。 我们内心中的黑暗会使我们犯罪，也会使我们灰心丧志，更会使我们失去盼望。但信仰让我们的人生道路被主照亮而成为光明。Mitulun kita， 我们同心祷告。Tapangaw, patlian ko urib ako, ta malaplap ko tuaman no faluzua ako. Pasuolin kako, yo masaruzur ko faluzua ako a mitier i tiswanan i, patangatlen iso ko lalan no urib ako, keritlen iso ko rakat ako itini i hakar。 主啊，愿你光照我的生命，使我内心的黑暗被驱除。我确信，当我全心信靠你，你必照亮我人生的道路，指引我方向。Pakai ni i dalam anay angangan utapang ji Yesus Kristo a mitulun. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。